Ia fifia lava joe fa filo ia tu si o chacho wa tunu ile ne yaso. Ma lo soi fo manuia. Ai lo mai se chasi le ne yo fa opoponga wa chacho chala mai samo. Mai le chau chua le lo pe mo le ne yaso luo. Luo se fulu yuni luo fe luo se fulu ma tolu. Ia chacho chala to muo. Ua fa ilo fa la o itele ilunga o le apio fo dinga le matanga luenga o pisi nisi ala manuia malepa. Nisi o company silia ma le luo se fulu. Wa ave isa ina la tau ve si tala e tusa ai ma le vaenga o le tasi lua fa. Ma le lua ono se fulu pui pui a o le tula fono company lua afe ma le tasi. Ona ua le mawhai ona whaafawina la tau ve si tala. Ta ua le mtanga luenga o pisi nisi ala manuia ma leipa. E lua se fulu aso fai ngā luenga e a mata mai ile aso sa. Na tu ina i lunga lea whaasara launga. Ile la tau apio fōlinga po o le Facebook page. Sa ia vangana ua whaamalia ina le ve si tala. I se tusi mai le company e whaailoa mai ai o loo whaawawina pea le au nanga. O loo ta ua foi, o loo ta tala le avanoa pe a whai. E iai se isi e te te le ave se ina o ia company e silia ma le 5 o na whao o lea o le tusi te te le restyle o company. Ai le itua na ile aso ono i ulai. Ua whaailoa whala ui tele le whaaton silia o ao le matanga luenga o le soifua malo loina. Ia ai ono Dr. Alec Ekeroma. E ala i se whaasala launga sa ia sainia. O le aso mua mua i ulai. E a mata ai. O na le toi whaatino ina le au nanga tau wha ata wha apitoa. Po le ultrasound scan ma le ultrasound service. Ma ua whautua ina ai le atu nuu. Ina ia whaonga ina au nanga tu ma oti. O loo ta ua i lea whaasala launga. E maa fuane nei tu langa. O na o le toa ngau ngau ma le uti o le au whai ngā luenga wha apitoa. Mo le ultrasound i le whale mai tele mo to otua. Ma isi uma fale mai e au fia ai ma savai. Ua le ngā whatauli mai na ai i se tūlanga le lei, le atu atoanga i le whaatinonga o le au aunanga whaapitoa. O le nei fuafuanga ua whaia, ina ia mauti noa le ave pea o le wha mamafa ma le wha mua mua, o na ua whaatupula ia ngase ti ngā ina ma ngase o loo tau fia i le maota ngase i ma to otua, ma whaale mai umai upolu ma savai. O le sini o le nei wha moe, ina ia le ngata ia le lei, ai whaapea foi o na wawe whaatino ina nei tu ai ngā whaata mō tonga fitinga mana o mia. Inisi o tātou tala. E leila i titili sa inani ua fōa i le malo a Amerika mō le whaala tonga. A le WIPTI e whaatino ai le polo kalame o le whaumatia o le manu ai niu. E leila loi fō le lua afe le au whaipisi nisi whaatoanga o le a maua le nei visoaswani. E le o se taimi mua le nei ua whaatino ai tamo whainga le malo. E whaumatia le manu ai niu, e pei ona whai ele mtanga luenga o whaatoanga, i to tono nisi o ala whanga mai tū malo, ona ole naunau ta inga i a la matia ai le manu ai niu, ona ole whaaleanga ino whaatoanga niu i le atunu. O popo olo o maua mai niu, o loo whaonga ina e ngaosi ai le sua au o le virgin oil. Mā tātou tala whaiu. Ua wholasia i to tono le pale mene le tūla whono tau whaauwhi. O le pepa wha amaunia wha ateno kolosi e ilongo fia i tangata sa mua lua afe lua sifulu mana tolu. O le naunau ta inga o le neitu la fono tau wha aufi. Ina ia iloa ai wha amaumaunga sa o male moni o tangata anu o sa mua. O le ama whai e le neitu la fono tau wha aufi. O na ia ai le nei tau mawhainga ale malo. O pepa wha amaunia wha ateno kolosi po National ID. Mo le pui pui a malu o wha amaumaunga e patino i le tangata. O loa o fia i totono le nei tau mawhainga. I le saunoanga ale a fionga ia le ota laki la mostele. O le minister o le ofisa o numera wha mawina a Samoa po le SPS na ia wha ilo ai. E tele wha atala noanga sa whaia mo le amta upu. Mana soa lau pule totoa ma le tale tonunga. Ia awane i motu sia le sila fia o tangata lau tele. I le taa ua ma le loloto o le nei ngā luenga wha atino. O lea pepa wha amaunia po le ID. E au fia ai le soifua ma loroina. O awa onga, soli ngā tūla whono, o ngā luenga wha pēa matūlanga o le soifua wha le tangata o lo o tātou iai nei. O le ama whai e le nei pepa wha amaunia, o na wha whai ngō fia i le tele o wheu ia inga ale atu nuu, i le taime tālo sanga ai au unanga ese i to tonu o le atu nuu. Ia e whahi ua tifo ia tātou pū le tini o le nei aso, inisi o to tonga o sau noanga me le awhionga le tai o le tū o lo angai ale malo. Le sunga ya tula epa, takta sa ilele maliele ngoi. Se whateteina o whionga i wā ngi mea o shea.
Afa pening la festival te inge kako company ba. Le la afa kau share so company ba. Wale ko pule al malo wale a pule ka ti to kele na share. Afa ina le la ke de mai se mai fa fo ke fa ka wo share o kako company ba. O lo winga e malo si de le o tanga tele mai fa. Ko le ari ko inga malanga e fua ka I malanga ba. Afa yo le se fulu malanga ba. Longo winga mga abarka kale kilenga share mai fa foi ngar fa malanga ba ori twainga sa tulanga na ho ye ale ko nga pula nga e ba ku o kam ni pare ole mi o mer malo le masukasi pesa ai fa subito pesa ela mi le company ba o detche ngara nga mi kako Inga ia mawai di bisnis ia kapang. Awak kamu kapang iba. Alpawa me ia umia kapang iba wafu. Ia kape foi malea foi. Ma onde sa umia ele kapang iba alpas fica fica como manusia. Tawa asa. Ai se fa. Ia le langkako fai dele malefetio e querer la culpa no compañía le sa tocó o le ave o pai o ia ave o afiki e mo me foi marcado o que no mo malanga sa to ia o pena il fatto mo topare usara el kala le o mo ai makle o se lo calo mamma ia la compagnia o que le rola po face una ai pe un kupuna wa de ya mele ele o rola por la cura se ka po pa ai ka foi ma fai fu ma ko la kupula fa ele ku fa ele se fa lo fa o se malo ele se fala o se aqui por ele mal e a coisa maneira se malo que suiu uma merda e a coisa foi ele com e me aí com a meia foi ele para contar que não eu vejo que só me perde se com eu campanha vai se aí e a macalinha campanha vai a voler sasasi e uno kako ia mare IPC o pe folio ngalo siria ulo se me ngalo kingal malo le foi ka pe ka privatize ia state owned enterprises le IPC o le vai o me la valele a fai ole take home enterprise o ferme la ali o lo mo nga waki akon ka ia querer que uma coupe over 6 million le fora ma vole saber no ali mai ale ala fora nga le pepe so ai ka ko ekis ak o so menga se fa ora mo ki akko ia falo lo ero lo akko mo do frisara ya ora de o ero mo di o malo wa me ngala ngau mai kampang kalau ele mele o so ma fai o so fai e mo morfirele ele mi scale o marus che reale fi poco Ia o le nasi o to'atonga ini sio tūlanga o mea o te tupu sio tātou wā tunu i Samoa nei mō lo si la fia. Mai le tau tua le loa pei Samoa, whaafetai tele le mafuta mai, tō wha soifua.